kita te kibala adon lepas ke jenda kebingin ayat dan pikiran ni kata mentakom ke boundary ngidang ya camat KLP ngong pikan nusin lalai kendu ban ngindang yai budin pikiran ya ka ban increase ka pH limit ya ka taru ngila dep yai lepas stang bangin approve kabinet relocation kata ngong pi ngidang ya camat te pi ka wei ka long ba ngangas ngobon ong ba iba adul ba ilayo i bahaya ke inisiatif ke bingin asim ten rai mentai dang kwa ban sat ngan le ni I don't know kai ka bai le te long ngam skutu kai ke jimut jungi ngam skutu kai ke jimut ten rai kini ki agenda ki ba i ai ladam dei barok khoi ru kila don nak mat ka agenda jong komen ni dang ya lewat ong gen ba pos new mentah lah saya alok kap kata terbang lalong telong ngangas sumedong naile political drama namar kami tenang kan kalau kup ke political drama bila ke platform bidon bila upai bau apa IP ba pinlong amele apa assembly to i debate se ye discuss se kini ke kenapa ni syai dengan asko benong kam don kam menginilai political drama ni namang ngibdot por hero banilai drama na traka por yang ikolong bangin bunkam ban attend ya ki real issue ki bekta ya ka judgment real ki bekta ya ka jela bat ki bekta ya ka pateng ka banwan la sha la sisni